Idadane para pamirsa sane kusumayang titiang pinake pangastung atur arsa pangastung karan titiang mawi gena mastu nama sidem atur puspanjalen di tiang pinaka penglantur sembah di tiang sarang sami saking paguyo bendrama gong lawas angayu bagi atur di tiang sida di tiang atur nayah merupakan sesolahan drama gong sakewanteng sedurung di tiang lantur sosolan puniki lu gerayang di tiang nunas gang rena pengampuru duane jantan kono luwe munyo lungsur atau di tiang lantur sosolan puniki pamakas syahananin maka kirangipun ledang arse para pemirsa sarang sami ngampuraya pamirsa sarang sami sadik kusumayang titiang muing carita sane praya ngatur ing rada semangkin boyo nentang kios wantah mamurde sanang tua sanan tua pengerap dan kali semare merteu metemah nu wisi sugla suci sinebos cemer pahisel ngemasin lampus pamirsa sanik sumayang titiang lampah titiang tan penah hamande anarong sasi mangdoh sidang awe kulamunan duaning punike magang yukti pengabden titiang nunas porawarah majang ring sang sujana sene kebos peratnya ring sejeron dramako lama kana wenten angge titiang sesuluh lanturan pemargi titiang kapung korokas para darsika sinamian kadi punika mudaning wakian titiang mugi wastu melarapan paswe candi dasang yang dewasa maka miwah betara-betari sinamian titiang sarang sami saking pogyo bendrama gong lawas pegalih para semetuan sarang sami sida ngemangin kerakajangan dirgahayu dirgayuse om santi santi santi
di alaman Polda, buah kedondong di asrama. Saya bangga dengan Anda berbondong-bondong nonton drama. Duaning sampun kayun nonton drama, titiang doakan ni Ratu Sinareng Sami kedis cangak mubulu somi melipajeng ke Balayu. Mogi kena sarang sami rah ajeng lan rah ayu. Khusus sane lanang rah ayu lan rah ajeng yen layu dae pangkenceng. Ada menawi ratu jedanen di tiang Suryan di tiang Gusti di tiang tentata sering sikian di tiang udiang jelemune teu ade di lawas. Di tiang mawasde iwayan kulit asmara di putra Mahapraja di ningrat semiliki tidumli telolef. Pengeng ratu jedanen di tiang sarang sambi ngayune nadan di tiang. Perkenalkan tumeto di tiang kejunuk tuh. Wih, Dewa Ratu liang hati nih, walau ngelah nyamo besik. Kewasan, ya apel nih, Pol. Ada yang terus, Nanu, terus. Ada yang terus. Ada yang terus. Nyanyung kelengnya caci Cida di cang Cinya dari cang Sing maksud Ci Cida di cang Cang dari Ci kita pernah Ci Sing mon Cida di cang Cang dari Ci Sing mon yang Ci dari cang Cang ada di Ci. Ci ada di Cang. Aduh. Terus Ci kencang. Tulis. Kiraga di desa Pegatepan nih. Asri Gumi asri. Iya alih dini di Pegatepan. Jak bersih kedas. Nih boh masyarakat dini paham arti lingkungan hidup, peduli ke lingkungan. Sing ada rabani ngentong lulu dini. Oh, ne di labah itu sing ada lu. Apa buat tas plastik? Sing ada. Jan man tugas ken Pak Klian berjalan di sisi tukar deh. Iyan ada nak bani ngentong dulu potret cang lapor cang potret. Iyan bu kedas bumi, kedas desa Nirago, nyenglah. Artinya penyedang raga bersih di lingkungan tanpa mengotori desa lain. Kita weh, lewong masih pembina cie. Maksud ini anak-anak raga ngentong dulu dari tebenan. Nampak dong itu sesing benar gitu. Desolen nampak dah. Iya. Benyah desa naik aku. Dalam masih sing itu yo. Ini boleh campur masang dilarang buang sampah di kali. Ini uli puan kok biyen ada nak ngentong lalu kengken nih. Ujang takonen. Singnya gitu, mati aja. Cibo ngejang. Jang bengaip sepanduk dilarang buang sampah di kali. Itu jinci. Bos bertertibnya berjani jo. Uli bos buangnya bos biyen ada nak ngentong lulu. Lo cacing awang lo ngentong tiket ada. Mandi. Bading dong deh. Nak tiket tuh. Adik kayak tau ikan tuh. Ini bos pano cang. Adilan sampahnya. Cibola kayaknya. Sing itu nak cang luwung, liang luwung kena cang masih. Jika ngejangin dilarang buang sampah di kali. Aneh ngabes tulisan sampahnya. Ya.
Dek. Nah ini unuke dibuka di samping buka kan cingejang. Dilarang buang sampah di kali. Begitu nak bersih di tujang liu lantas yang aku medunangan kemau. Begitu cewek cowok itu di pedang-pedangnya udah pasang cahaya kebesang sek nyata dilarang buang di kali. Akhirnya saya tadi ngeroma ini jangan peduli kan lingkungan dong. Saya tadi buang di sana. Oh ini misi. Oh Tuh bu, kue encang itu kue. dia berjejak merusak lingkungan sih. Saya merusak lingkungan. Mungkin tuh deh. Beh, nak kengken unu ke. Ari len sepang made. Agar dia sudah di alih lacur sudah di ban meliden beli. Ading, adang bangun meluna made kengken Dia lah. nih sempat kena. Madagang tua malah dipekan. Jangan bumbungnya madere. Wah, kalian alih pelanggannya yang beli tua selesai. Kalian ada beli tua, Iya nuling dijaga dan kuluk makerah di samping bumbungnya banyak tembok yang tua. Lihat tua benang loh. Kerja. Ada karena, woi. Jak sebut medagang tua, jak beli yang kalau bersebut medagang tua. Nah beli masih bilang yang tua. Tidak saja medagang tua aja terus amun tuh. Menjani medagang apa beli? Medagang bagian sayur. Sayur apa? Sayur tuung, timun. Wih ibu-ibu megara. Lawang timun beli lusuh-lusuh, gede-gede, aeng megarang ibu ada ngalih timun cang. Wah, menjani. Jadi sebut ini nah. Beli. Dia menakon lalu. Adi beli kulit suun pedagang tua kengkel. Ini oke. Beli kan made ngurin netian kangin tuh beli urin ngirisin tua made. Tuh punya jaga dia pakai kangin itu. Begitu maru menit beli ke jagoe. Oh, Bete walah tuh ian tabuan sirah gede saja. yang bani ke tabuan pak. Itu tabuan sirah gede saja. Oh, Tuun beli. oh pasti gancel. Oh, yang emak sangket. Oh, Sangket lah bang. si gancel beli. Si. Pih, di zaman man masa sabukan dong kini. Amon tuh galak tabuan sirai. Si gancel beli. Sing. Adi sing adi. Dia sing ngerti tabuan sirah gede. Oh, Beli tuun beli li jago. oh, Nyemak sangket. oh. Sangket lai bang beli. Sing nyangket tabuan. Sangket lai bang beli. Sangket. Oke, itu pe digalang-galang ya. Nah sangket lai bang beli jangan beli kejar tabuan. Adik, tabuan yang biasa sama tabuan. Hah? Wes omong cipal. Tabuan nama tabuan kike hinyo. Oh, kike hinyo ada pesan. Terus si pesan tabuan terus si sama tabuan dinyuh itu. Omong sih. Nana suruh orang tabuannya. Engke itu. Yani kengken bermakan malu. Nih canglah Kamera. Ini engke itu. madagang tua jak peragat pocol. Jak pocol. Oh. Makan pocol mati pedagang tua. Ih, engke dong. Ajak muda mekeliang. Nak mentanglah dan kalin si orang aja beli. On bayu kali pekan betektor nak mentanglah kan. Adi Jadi gaya apa cuma? Nah, pedagang tua peragat pocol. jangan lupa. Iya. Jangan tugas nih motek-motek naknya ngedong-ngedong lulucang kok motek. Oh, Si, apa bukan itu? Engke. kamera cang nih luar biasa. Luang kamera aja. Ketamian kak cang nih. Ada satu kan luang. Ye, Apa buktiin kamera Ciluung? dadong cang nih sebuah pawah kayak gini potret cang. Para afdraknya renggah kayak gini. Ih, dadong cie. Maro potret rengah gigi, sing bisa ngeliat tuh. Tuh cang senawa kayak gini kan hebat ini. Tuna aja mau pakaian kepuro, jegek. Maro foto cang, afdrak cang, jak melalung ya. Ay, luang san kamera cie. Sehingga tukang foto ini dua kotak ini luang nih. Nih kawalnya kini dia rawas-rawas kan. Nah buktian ya nih. Nah ci, jelas foto. Yang mau foto, cang lu nah, yang cang kalau mau foto, kengke ya bawa bancang.
setengah badan foto beli. Ini Setengah badan. Oh, mudah-mudahan. awak nih foto jang muannya jelek soalnya. Wis. Nah dibedur kan. 1, 2, 3. Wih, pasti long. Bodoh. Wah. Langsung nih. Oh, langsung jadi. Ikan model tuh. Wih, mau keluar prosesnya. Oh, Dan cara polaroid nih. Oh, ini ada di sini. Adik itu. Nih, soleh nih ya. nih. Tuh, Madan. Nih. Diproses 50 tahun yang lalu nih. Ci memang berasal dari kera. Uli bojok. Ali bojok, makanya Ci dari manusia. Dan nyacat. Cang menakon kan Ci. Ian Ci nujun ngirisin dua. Di samping abing itu. Nepukin bojok. Ngapo bedil kekenang bojok. Tembak, Cang. Ujang tema. Bentuk. Sing Ci nema. Udiang sih. Bojoknya nema Ci. Udiang ngojok nih, Mbak. Tingwang takon jange. Ci nepukin bojok. Oh, Di sisi abenge ngapo bedil. Bojoknya ngapo bedil. Jang Ci nema. ada Cang apa betul? Iya, potret. Potret cepol. Itu. Jelek kalau sama potret itu. Oh. Ini made lah kan Oh. foto. Nah, ikan dihasilin foto made. Pasti lo. Ikan hasil itu kol. Iya, tadi soleh tadi. Aduh cendek. Aduh. Cang sih ngerti kan kamera Cang ini kok bisa diproses 50 tahun yang lalu. Oh, aneh video. Waktu udah dibayi. Made jenik. Dibayi. Bahasa itu. Oh, gane jenik kan misi tabio kringi. Oh, Jani pun tabio lomo isi. oke. Oh. Li, Engke. langsung rambang bak potret malu ini kena gaya apa li? Nah, jadi Dijel kali gaya. lo itu mang kol. Jani gini nah. Hah? Jani yang terus made aja li medagang tua. Ekonomi semakin sulit. Oh, Jani ci sakit ngelahide keken. kijang kali gaya ini. Ke koda le gaya Jani. Kok kotor? Kekoto kali gaya. Soalnya kini, Keken. dong awang-awang ngeraus di kota. Iragam muwit uling di penepi siling ini di desa Pegatepan, pang bisa bener ngeraos aneh halus. Oh, munyi halus. Oh, pangawang sok sige basa. Beli sing ramang munyi halus. Ada. Ini betul masalah. Dah, jangan soleh. Nama kah? Kewah beli munyi halus, karmai kewah, kemo kewah. Mabinan belajar malu. Oh, belajar. Nah, kadang gumin ini sing je cara alun-alun. Kalian beli asah guminnya dini. Oke. Guminnya ada tegak, ada lebah, ada pangkung, ada abing, ada bukit. Beli yang pelengan melajah mau bahasa halus sing kanti melajah. Dasar ngede patuangnya memunyi ngajak anak. Beli mau bisa, cang mau bisa, kol. Kan nih sing kita Gas ya. Kian ngaku buat bahasa halus di kota. Ibu bisa beli. Sekan. Sekan. Yang batis apa halusnya? Batis cokor. Oh, kan Yang bertekan batis. waragan cokor. Nih, dong dayanin mah. Ada naloh pakai halus. Along ada. Karena po, ibi waji nedangin pangkung tuh. Ane dangin pangkung kan nyilih arit, main ke ponok. Oh, ibi. Kan ya? Boleh silih arite anggo ngalesang gitu. Bok itu cicing cangkala. Oh, Ledangang, atuh dua haji, anak kuluk di tiangnya kantun mau dua yokur. nih dong dayanin mah. Tuh, Mana kadang rawas sendiri tuh. Menurut yokur sering pisan
Asun di tiangnya Brahmantio. Kati Nah, kuluk. galak. Galak ya yang kuluk galak. Lah panak Lah panah kan galak biasanya. Dia biasa biasa bisa menempatkan bahasa di Ijob le jang tuh. Ijob pleh liu pleh gitu. Takone pasakan pal. Jangan cample. Ayan matur kena lingsir pangisa bener di jo. Atu penapi atu arep mau kolam dumun kolam. Usik tadi awal. Jangan iba-iba sih orang cuma kolam udah cocok. Tuh bahasa si dia bahasa Pangnawang. Iya nak cenek apa bahasa halusnya? Anak cenek, anak alit. Melalui Melancaran. iya nyonyo Susu. anak cenek melalui nyonyo Anak cenek anak alit melancaran susu. di jadunduk. Tuh. Anak alit tak cenek. Oh. Tak cenek anak alit. Oh. Melalui kan melancaran. Melancaran. Nyonyo kan susu. Susu. Anak alit melancaran susu. Oke. Tuh. Kadenan benar tuh, kadenan benar. Sing jangan play. Sing sembarangan sing nak kene itu. Biar bisa kita menempatkan kata-kata yang bang ya wimbo bang contoh di Pangnawang. Nik yang umpama jang awang ngerawas di kota. Kemudian ibu nih, ada nak akan melayanin. Perlu lah. Orange. Perlu bahasa halus nah. Karena bahasa halus tuh menyejukkan. Contohnya bahasa nih. Nah, pamane ci cuma halu mah. Cuma ci di lingkungan ci. di keluarga cah. Kene panak ci ya. Po, bapak bang ngelek-lek. Wih, panas pasang jangan tahu. Nah, begitu jadi, po, bapak sampun ngajang. Wih. Mana yang lebih indah didengar oleh telinga cia? Ya, bapu sampun ngajang lah. Oh, Masa bapu ngelek-lek? Kalau biasa lagu ngomong halus di lingkungan keluarga agen, itu sejuk dan ini keluarga. Oke, gitu. Oh, Nah, belikan melajah deh. Melajah halu, sejabat tuh, mereka tua suun. Agak sulit. Oh, jadi Ke kota. ke kota gaya apa lih paksakan Nah, di kota kan liu langganan tuaan. Oh, Itu kita sajikan genyek deh. oh, kayaknya Sambil minum megenyekan. kayaknya Beli kulit ada pelanggaran, pengecip tua, dia ada tua nih. cocok. Beli tukang potret nih. Potret. Tukang potret. Video aja. Cang, ayo nang lancaran gitu. Latihan dulu, latihan Pangnawang. Gini genyek kengken pas simpleh ke di kota lah katanya. Nah, beli ikutin kan. Ade nih. Beli asing bisau mau kayaknya kan. Atuh. Kengken gini genyek di Pangduung. Tiga buin beli mengalir joget sekali bulan dijebuin beli mengalir kulit kuning gading alis medok intara kainang kena beli itu paling kapiling tadi doreng terorang Lan cuma tukang pengen belajar genye. Belajar bahasa halus, belajar mengenyekan. Banglah kebisan. Sejabun tuh dengsap.
ira gelakar mereka ke kuda ngalih dewasa tunasan kan anak ngalih kalau luang ben bidaan jen luang waktu itu kekodong sehingga itu kan gelakar merdagangan ngalih dewasa kan udah perenan semua ibak lan cocok dan cocok lan sing lempas saja bukatur bibini kaping syarat kayun gelang dijani lakar wirasa kelawan iki lan ngalih tongos ne pangsi desi makan gelang berarasan kelawan ngeragan bibini yang dia mau rasa bakti di bini kaping seeling gelang di gelang meraga kanti gelah dhuwur kejana bibi setanda sakti ladu diajeng gelang iringan sa pemargan gelang kita masih pemargani dan akeling siripun gelang kita masih linggih hidup beliau keluarga di pinggir sama kayak adik pengidi gelang pangsi dekayang kokas bibi di iringan gelang gelang subodwu Kijo lakar bibi ngiringan gelang melancaran madala jeplos to kan gelah dijapu iblis subun untuk dan gelah lek gelah bibi Pangkudu kadang gelas sebelum mengkop tak kata ngomongnya jadi bibi Base yang untuk besakan raus gelang berita kalau lakar nirang iati sing matur marut gendra pas marut san iki diamen gedong sakit sukut ini sing paling rangale Ratu Briago kawiatiane nak kengken kayun beli niki beli keperantanan titiang beli nyarangin titiang keperantanan ni nyalit tang titiang ngari kalau titiang pacang kaudiana beli sakit sampun deh wentan deh ngungkur titiang nyalit titiang beli titiang sampun bajang beli
lapor dewa jadi kompiano nih kan. Dadi Titiang dong dadi merasa mekesiap di subane ningah rasa dini buku gitu. Dado Dong marjani di subane beli teruna idewo baca medung lah adi. Nah ingatan nih sebeliwat dugas mungkin engkene sudah sirap barang-barang mepalianan barang-barang yang disirap dikengkene beli duran idewo masih duran Ya ngocok-ngocok sibuk. yes Riaku iya ning nike rausang beli ten dawet titiang kanton alit beli nalar kanton alit men mangkin titiang sampun bajang beli sampun teruni meriki beli nuketin titiang nyalit mana titiang rengi puni panjak beli oh ulian do dewa ngelak hati mereken beli ngelaksana bukan gini beli mulus sangkanan sayang mereken semalik ngeman bos ibu dewa sarang ibu ratu beli aku ampura yang pisan sikian titiang sariwamu kadi runtuh wecanan beli nerik sikian titiang gumanti medaging pisan doning titiang sarang beli gumanti wantah kembar kuncing saking alit ngantos dhuwur manggane presiden sarang-sarang iringangan beli do pemawanan beli sing sida kesan laude kadi sepit beli iya ning beli kawan pun titiang naler mangga nyarangin nangan beli dibecekin naler titiang mangga presiden nyarangin linggih beli tiang Pangketo semua jenis Ien subanya barang-barang pasti kau dewa langar bareng Hai bibi Nona sumkrumatur sisip titiang jeneng bagus kita masih jeneng ayu putra ibu sayang makerwo disubane pada telak-takang ibu di pelangan jani idewo sebuah meraga dhuwur bajang truna apa buen bisa sani dewa menyabo beraya magandu wirasa buka gian ini tepukin ibu pekedeng pekenyong asih ku masih selunglung sebayan taka rasa suarga sekalo nih rasa yang ibu ratu ibu aku bas banget ku manti ibu pacang ngemikang sikian titiang sarang ide beli wenten titiang dur tadi mangke ngiringang ide beli ku manti wet sangkaning suwecan ibu nih kalintang luwe ring sikian titiang sarang kali ibu kikining ada atur ide wana nawagang tersisip di tiang ibu aku sampun di titiang sida napak sarang kalih titiang sarang adin titiang puniki dados ibu pranegada nedone sekian titiang menawi wenten wacana sang ratu ibu aku sedorong ibu pacang ngeruntuang wacana kadi atur ide ibline wangu wenten kumanti sane tunasang titnya kewanten ibu sampun nang iwang penampen nggih ono kapu to bibi Titiang nek nabi nek sing kengken apu lakar takon nang idewo apu kadi atur ide ibline sane wangu pandut bahwa si beli nalaring sikian titiang le wangu gumanti wantah ide beli sayang ring titiang malih sikini ide beli gumanti wantah ngemban lapung wucanan ibu ring linggah ide beli kau yakin niki nak sapon ambi ibu doning titiang rumah sering popo dan kadi bawa sesani wau titiang sampun bajang ibu Waktu dua dong istri sampun nang runtuh pawacana sapunika ring idona kelingse nangan manah titiang ratu yen ing dados pinglungsur titiang sampun nang pisah inayang asih kato danan idona kelingse yen eling le palungguh cokore dewa dokeng uni inayang pawacana ratu doago
nawa kang matur sisip titiang risampun wenten atur yadi kadi sapunika dados tatul bodana duwene siosan pisan semari ke sedih kingking ton titiang Jeneng bagus. Kita pasti jeneng Tikyang. Ibu sing mapisalah kapinangi dewa makeru. Apane jani sebuah antas silaka raosang ibu sing ada buen lakat kebangipun. Nepina kesaksi sekalo sing jadelen dua penyeruan ni dewoni. Uleng no barak no mesangkil kojong i dewo. Kamu mai lap-lap lup-lup ibu nyelamatang nak ibu ke dewa pang nuju dewa mau repot kejadian. Sayu wakti ratu duago. Dokeng uni titiang iring ido nake lingsir. Ido ibun palunggo cokor dewo. Ngeman ido rakan cokor dewo. Titiang nyangkil sugro titiang iring palunggo cokor dewo. Sedih kingking palunggo cokor dewo. Ring tengahin margi. Sapun api kompor kayu nake lingsir ratu duago. Sakit hati ibu nih keliwat nih. Kanti kayang jadi ibu sing idang lakar ngilangan benkengken undok ini malu. Kanti aja nih dewa nih ngepasan palan melinggih kadi rasa ditidurang dulu. Ratu duago. Eleng-elengan kayun palunggo cokori dewo. Sane sampun lintang bangayang. Makin nake alit-alit sampun pada dhuwur. Ini kau makin suryani ratu duago. Sampun angkat sedih, sampun nanti yang lungsur ratu duago ngisir. Yen sing teh ada masih banyak-banyak di Bukit Seni. Iya dia dapat teluan nu banyak ideone kewan lebak tene kapinang puri Bukit Seni ne sing mandone. Apa nih bus weca kapinang banyak emang kemekejang bakti kapinang ibu ngerasti dia jagatin nih subuh pekenoh dia bak tawang. Matur ratu duago. Bumi Bukit Seni ini kejarah kapinang Prabu Surya Kencana. kantos mangkin ibu nih Ratu duago. Apa mawinan? Ibu ngoren belen di dewane pangsi dan ngemit raga di dewane. Bibi, nang kelakang kamput adalah iya namone nak cekek. Kewala yan ida kapitawang kapinang Prabu Surya Kencana nih. Memehani dewane lakar dodang Sampuna sampuna ratu duago. Dia ampur yang pisah sekian di tiang itu. Wit sangkaning malat pisan mana di tiang manggane uning kau yakian. Mawas ibu nyukan kayun malih kadi makin ibu. Dijadi kini seperti apa nih dewa subuh pada duor geng-gengnya banjani ngayunin tulungin ibu bang sidang ngelimbak banyak-banyak idewa di dini bang sengkanti jani wapet luan idewa ngelah panjang kemudian doni dewa ke Jabopuri ngenawang ke di Jabopuri pamakasih dewa nak subet rune raga nih dewa nih didonya nih dewa mata tagon ngidiolas ali yang raga ditimpal kita masih dewa ngidiolas nawa kang matur sisip titiang ibu risampun di tiang miragi terwacanan ibu kadi sampun ibu dados cina herang di tiang napi mawinan sedo ajen di tiang dukin ini sangkanan Prabu Surya Kencana benar jenis nggih buaning titiang sampun kadi mas semalih ibu sampun ngijin di tiang galah nuna saja nelabang sana kawas Aji Sastra utamanipun Aji Danur dan Aji Peperangan nikah nanti sampun sanang baca kebisan di tiang jaki makutin kawisesan Surya Kencana kadi sampun ibu geras di tiang pesan dormaneng suksemo ibu nih kita masih bibi setonen putran ratedon ke Jabopuri dab-dabang inde kubokare rasti dibatilan di pemerajan pangsi dan labda karya si danek don pembangkit di dulu kuman ini bang yang titiang. ayo sini kupuri ini
Suksemo hidadane didiang sareng sami. Punapi kadro. Punapi kadro. Punapi kadro. Suksemo puput. Suksemo puniki sareng sami sampun kayu nonton ciri masyarakat sareng sami penonton sampun ngajagang melestarikan seni budaya. Kayu nonton di tiang suksemo napi malih kayu nyalih lagi. Napi ada karya cuma hidadane sareng sami jagale tiang hubungi www.topok.com.sugi.narigai. Dinyalih gratis hidadane sumber lumayan santai. Dimulainya biasa ya bayar lah. Tiang perangino polos yang kadang sing gede itu ada ya tunas. Sing dago ada kan ibune. Biasa mangke di tiang lunas tepuk tangan sareng sami. Sirut dan kayun tepuk tangan ketunas icang di tiang di bedaru. Iya haradu bedaru sarang sami. Sirut je banyak duit dan kayun tepuk tangan. Tunas icang pengengal sugih di. Tunas tepuk tangan sarang sami. Oh kan, pati mah kejang demen sugih masyarakat ini. Nabi wawana di tiang aturan di danane sareng sami tepuk tangan yen sampun kayun tepuk tangan berarti sampun sehat. Tepuk tangan peredaran darah jadi lancar. Mawenan sehat ngidang irago ngerar rezeki sampun boleh rezeki angin mayatnya melarapan anduk badan. Yatnya ken ide sayang ini dewa yatnya manusia yatnya buddha yatnya resi yatnya manusia yatnya neling ngalih drama. Tapi jadi karya yang ngotonin lubulanin ngapain peroras nganten ke pembelasin kucit nabi alih drama semua yang sampun sehat maupun itu yang ada orang di dane sarang sami makin zamannya sampun penyakit yang san liu kewah gitu mah penyakit gagal jantung bermasalah, gagal ginjal bermasalah, gagal hati leper dadong tiangnya mati di telun ulian sehingga gagal ginjal, gagal jantung, gagal hati, gagal nyebrang dong dia. Umahnya melokangin warung lo kau jalan raya besar, dong beli kopi nada dong gak beli kopi, majalan ke tengah-tengah truk dulu kajo kokuat, konen liwat dong gagal nyebrang udah. Nah dike wawenan, saran sami harus menjaga kesehatan. Yang sampun sehat irago ngidang ngerah karya jam kejang pada nabi dan yang banyak sehat jam kejang makenyam idian masih je sarang sami ide dane yang ingatan kedek nyako banyol nyako tengal drama aja kedekan rago nah kedek balik kok lu kemarin sekan sing irit ide dane nyako banyol aja kedekan ragu karena dokter mengatakan tertawa itu sehat. Tertawa ada senam yoga tertawa, senam tertawa. Ngalih kedek ke wah tepuk jeneng tiangnya hingga tang kedek nyam kejang. Dokter mengatakan tertawa itu sehat. Tertawa 1 menit menambah umur 2 tahun. Tertawa 2 menit menambah umur 5 tahun. Terus tertawa. Ku bangli ya bu. Gue bangli udah keje dan bekerja irago nak budo ulian HP irago lo ulian HP irago budo dia ngalah timpal ijo nelir bu OTW tapi kepanjangan OTW
On the way, betul. Tapi OTW bagi tiang, yo Jumah aku mau jalan. OTW, orang tidak waras. Gitu saja. Yang subuh sing waras, yang penting irago tetap makanya aja. Ada sik kenyam cilir. Wih, Ingin Dharma Wacana cidine. Adi Dharma Wacana Mendodo menghibur idodane, menghibur. banyak sehat. Nah, sungguh luar biasa ide dan ini nonton dramago tepuk tangan ring Ratu Makassar sami. Terus udah tepuk tangan. Banyak semangat. Oh gitu. Menawi Ratu sampun nuning ring Bali terwenten tambang emas, tambang minyak terwenten tambang batu bara terwenten. Mana Sani wenten gumati adat seni lan budaya. Adat seni lan budaya merupakan napasnya Bali, oksigennya Bali. Akhirnya suk semua jero beneso. Mari nengok jero bendeso. Apa saja liwan kin beneso dudur ji. Aja cang heran benekin ji. Adiran. Liusan Cina wang penyakit, aku do liun penyakit teh. Papat ada penyakit. Papat, Yang cari cang papat liun penyakit. abisik, Penyakit lacur. dua, Penyakit sugih. Lu penyakit hobi. pat, Nah, nih penyakit setia. boy. Penyakit ada setia. Aduh setia. Yang penyakit lacur, Bulenan, kerek, kudis itu penyakit lacur. Bos cager sengidang beli salep, sengidang beli pupur, beli salep kan bos sengidang lacur betul. boy. Pantas bulenan ke kadih, sangka lu goban sini bos 321, Apa dah? kelutuan. Yang penyakit suge, Penyakit sugih jantung. jantung, Penyakit leper, leper, gagal ginjal, gagal ginjal, stroke. mik, Tuh penyakit sugih tuh. suge, Siang kemudian cilir, engen, sekonden sugih cido stroke nah. adik itu, Bangko bisa ci. jika stroke nih, Hah? kan gue suge. Adik jangan rinci mati. Aja jati nyaman di jangan suge nih kiring Bali. Umah agen mau tingkat lu. Benar. Cido rumah tapuan. Ais, Tena kali sasuan. bin, Dan maceleng itu ya bulas. campah sih. Aja nih. Dia ngawak. Gengen. Cang sing je ben orang ci sugih ke lacur megenap ci. Mana? Nyen melingih dini. Nyen melinggih. Sang yang licin melingih. Sang yang licin. No, cang dari sadat sing kayun bertaruh melingih. Adik itu. Ijo mugisangan. Berserat-serot. Yen ada hujan. Oh. Satu spindo kena nih. Potawang sih. Satu spindo. Satu spindo apa? Tak. Langsung nyusup ke kepala. Boy. Nih berciri-cirinya meripet nih. Adik gitu. Kudu sing bang ciduk. Sing jo gitu. Men Pedalam cang kudu nih. gengen nih. Sing jo cang pripit. Mana? Majemuh kudu ieu nih mantap. Pangkat sampo cang irit. Masana saset. Oh. Kecrit dah saset bisa minggu wangon cang. Kuala sabun cang liwonya. Adik itu. Mau cang misi di ben modelo. Jadi mbak, yang penyakit hobi apa tuh? Wah, kencing manis tuh. Adik kencing manis. Rasa ada nak kencing manis penyakit hobi tuh. Enggak tuh. Hobi ini mengencingi yang manis-manis terus. Bahasa penyakit hobi kencing manis tuh. Oh, yang penyakit setia apa tuh? Ada. Tuh madan ejakulasi dini. Adik ejakulasi dini. Penyakit setia ejakulasi dini paling setia tuh. Modelnya kengen. Men ejakulasi dini, ejakulasi daripada ditu. Ya ben ditu kan berbahaya tuh. Makanya penyakit sepilai sedang. Oh. Wih. Ci aja. Oh, jadi jangan metakon kenci yang Dia kene. panjang sing wani jeung. Adik sing wani cuma wangkiange sing dadi je. Johan 5 dulu. Bener-bener orang jang gitu. Saya konsentrasi cang buya. Ting. Yo, Nang gaji. Oh, yang udah pok. Jangan kamu penyakit lacur nih. Itu dane ya sibak nah wancang sing mending begini. Nah. Jaga jarak, Bu. Nih kasih ngenen bungkung nih. Wah, nih madan badu wakik pican pertaruh Rajopati lawan sih. Oh, pican Rajopati tuh. Manik Banyu. Manik Banyu. Manik Banyu. Nih ngene nyalang. Ini Mangon gubuk kucit. enggak tuh. Nyen itu dane kejang gubuk kucit. Oh, Nih tunas bangsane bang kucit jam 6 bulan celeng. oh. Bas keras bobok, Ci. 6 bulan sing di celeng duh kucit duh.
kelinci buah. Ayo. Oh, jadi jangan mau takut Pokoknya ada dana protes baru di belakang. Adi ya? Saya nggak diganti sapu debok. Oh, sajo. Imang main ngigel ke ganti ya sapu. Tiang saya sombong ada dana di tiang sarang sami tiang terjelajur cuma tiang sama malah saput. Boy. Buya sama sanggo naik doni breng-breng anggo. Mana sama tuh mau kejang jelekan ini paling lu. Apa orang Ci jadi 500 tuh menyalatik. Tapi jangan memikir saput hancur wajah hancur tapi datang untuk menghibur. Mari kita berbangga dan terhibur sebelum dikubur. Kalau sudah dikubur kita akan mendapat bubur. Namanya bubur pirate. Adi banget bubur pirate. Adi bawa gitu kayak gitu. Makanya sing idang uliang ini ya mai. Bo pirate. Bedungkol dalam buri kena uliang. Oh, Jangan mau budel kayak pakai uang ngerti yang gitu. Oh, Jangan bukan dilah ngurusannya gitu. nah saya ingin liusan si ngawang penyakit secara dokter sih. Wah, adi masuk sini artian. Jangan takon kenci, gen dua kan dokter kan bingkil. Jelas dokter. Si, Penghasilan dokter sekali beli rok, pelit kaplok. ingin dong. 100. Woi. Yang cai orang si bingkil doang. Yang cari cang dua kan bingkil. Adi bisa doang. Amboro ratu udah dan ini dia mau ke sarang sami menawi itu enten dokter Amboro niki bahasa lawakan. Nah. Cang bingkil. Oh. Muka bingkil. Nah. Aduh nama pasal sepeda mati. Ngidang cang depan. Si dokter apa aja mau mati ngidang cing depan. Cici. Ama dokter ini. Cici jelma lengah. Enggen. Adi anak mati pas yang keren. Menisya apa? Iya kayaknya mati itu kok setro aku. Dedonang banyak. Nyang anjing ber. Meme yang mati. Sewang ibu kompor. Sorna saja kit. Dakon masyarakatnya nyen mati bok. Bingkil dolir mati. Ajon Saja sih. ci pragat mulai kan kumah kajo nak kengken nih. Hah? Menti mulai rumah ngajo nih. Jangan mulai cuma kaja. Adi kaja kajo. Rumah cai bidang danu kaja saya kata makajang aja melengah aja ngomong. Modelnya kengken tuh. Kaja. Kaja. Oh. Yang baju, Baja. meja, Kemeja. sepatu, Sepata. kaca, pipi, Pipa. Cai mentakon lengah. Cuma kaja itu yang ada makajang a. Kaja, kija, kemeja, meja, baju, dakonan sepatu. Cai ini lengah. Jangan nak boleh cuma kaja nak punya ni cuma kaja tu nama lo kini dapat sangat dia akan beli sudan bungut kami hati-hati jangan nak beli salju bah. Kalau meracun bungut ci, Adi mercon. cekerepatan gitu. Ih nak mulai cuma kaja ni di bintang dan di batur mula kita mungkin nak nih. Dah beli hang icangnya. Jangan mau takon kenci, kengken keadaan rumah kaja. Keadaan cuma kaja di bintang dan nu. Di songan. Aduh aman-aman saja. Aman-aman saja. Hidup icangnya 99. Apa 99? Sia-sia. Ada. Aduh. Wah ngomongnya kelemo. Saya maksud saya sia-sia kan sia-sia. 99 sia-sia. Raga cuma kaja sia-sia. Saya maksud saya hasil pertanian nih. Waduh, hasil pertanian cuma kaja nyaman nih ngaran awang nih. Kengken. Hasil pertanian cuma kaja cara diundang dan nih. Wih, bawang ada, Sunada, Tabia Maradona. Terbasa. Bawang Ci, Engken. teras udah bagus nih. Alah nggak kan nas kuluk begini. Sorry tuh. Sorry tuh, baru lagi Ci mencai-cai terus. Nah jadi cek cayang bocah segenggen, bagus cayang bang sudah baru. Oh, nah. Ini diparkir di dalam belakang. Nah, saya. Aduh udah bagus belinya di Mondegi aduh. Mari jebos aduh di Ardo Chandro, di kalangan terbuka. Iratu kercai-cai. Itu angsutan sih. Itu ada tas resep barak. Yang ada cicing san. Apa ada cicing? Betul. Misi tulisan tas resep udah bagus. Kuloknya nyamping gini. Wow.
Adi bisa nyamping? Adi bisa? Galakan jeneng cahaya gin gulukin. Oh, tuh maksud Cang, Adi ada tapi pemain sepak bola, Adi. Maksud sini Tapi Maradona tuh. Maradona sepak bola karena nuli Argentina. Mana kan? Maradona kan ada buahan. Aduh. Oh, yang ada buah. Oh. Maradona kan ada buah cara kajane nang mulai cepet lah Maradona. Belum ganti nih ngomong aja sama kajane Maradona kan ada buahan. Oh, nana aja ngerti kan? Gula ada jair ada dipak di kakak karena juang apa dia mana dilakun kuranan pleman timpal wah. Iya. Benyar, Panji. Tuh kengken tuh, hasil galian itu, truk itu. Wih, Jani ada ngarah dadi ngapa pendelok kan ngapa bias ngapa truk. Adik itu? Bisa dadi yang Adik kecing di dia. opak warisan wisata dunia ngarah dadi ngapa kamu? Oh. Nyanan tulisannya sing ada Baliu kamu iraga pariwisata Bali ini bisa hancur. Saya bungut si swata, ada si swata. Aduh. Adi jangan beli ngomong pariwisata coba pariwisata nih. Ah, pariwisata swata bungut ini. Nah mulai kita cara kancana. Aduh. Nah, Kang Wajah kok. Ijang bingung ngomong aja nyaman deh. Nyaman nggak ngerti aja ngomong aja deh. Tadi yang dikajar tuh dia ngerti nih. Jangan mau beli sudan mau dijaga deh. Atau mau truk Ini ada truk apa yang kalian cek? Ah, Di Culali itu ngarah nyaman dapat kemah. nah itu culali itu apa tuh maksudnya? Culalida, Culi Batur, terus di Tambu, Bukit Mendik di Songan, Pak. Ada kalian cek. Kalian cek. Yang ada truk nyaman ada kemah. Adi tuh kemana? Ih, karadang, Pak, karadang. Karadang tuh Mundur artinya ini mundur. Aduh. Iya. stres yang ngomong jaki bu. Enak mulai. Nyamannya di Bali, onyang nawang aja di Bali kan di luar Bali sama Hindunya mau nyawang deh karadang mundur. Karadang, artinya mundur. Bawah ada, Suna ada, tapi Maradona. Tepuk tangan semuanya. Oh, itu artinya. Karadang mundur. Dah ada sangat tangga yang ada keton dah mundur, ian mundur itu karadang. Ian maju. Apa dong? Grestong. Ian maju. Grestong. Ian mundur. Karadang maju grestong hari ini gres ketuang itu cepet hari ini cepet. Aduh. Nah, kamu yang ngerti bu. Ian maju mundur. Karadang ketuang. Ian mundur kan? Iya. Acara dukul. Ih, nyamannya jangan dekin banget dede jadi kalian. Iya. Perdingiannya. Bahasa truk. Makanya Cibo udah sukin, udah masih truk mau dimana? Nah. Nah, kita cara kajian nih. Oh, Cang bah minggu muli bang arah durang aja dini. minggu pemulih cicing. Puri dini pak. Oh, tuh mau cibakat hilang minggu sedang ngatur orang ayah. Ingat anak ke tugas dari Cang bah muli cuma kajian aku inget cang kin tugas sekolah ngayah sang inget. Oh, nanti padakan yang ke tugas padakannya. Dini diburi. Oh, Puri Surya Kencana. Suryo kancana. Cara kajian. Oh. Nah, kanggo. Puri Surya Kencana. Ida Dua Agung. Bener. Para Ratu Sugih. Suge. Wih, sing keuangan buk. Sing keuangan tai raga jada dua. Siok keuangan tai. Men celeng siap bukan sing keuangan tai. Oh, jangan jaki tugas sih. Tugas nunggu siap. Ingat anak itu tugas sih agak canggih. Ingatan Ida Dua Agung. Oh, Dua Agung Putra. tugas si Alit. Tugas si Alit Sungkan Rahat. Hayang Jani hidup bertitel BA. BA-ne Bongolane. tuh Ya. pengolane. Sing nyambung kira-kira ngomong anginan awangan ya. Men pemargine benta Wah, wangi. ya cara Jani penyakit asam merusak. Apa dong? Asam merusak. Asam urat. Tuh, Bu. Asam musrak ngerti. Asam urat. Oh, Yang penting kan urat can sing asam. Apa mawinan can sing dangkil? Minggu jam. tuh bu. Adi ci emosi. Menajo nih. Tugas di puri canggih ya mak.
Cida dipadakan ingat kan ke cida dipadakan. Masak canggen nyemak gai. Aduh gaceh, cibarang lagi. Ini dua gong sih repot. Jangan repot canggi dia nyemak. Wah, cia pedul aja. Jahil. Ya. Ternyata masih bagus bukanannya. Kena cepok langsung pulas nih. Berat nih urusannya. Nah, pulasan bibanci nih. Jadi keruro bencana.